O te wholofa ma whaatalo whaatu fo i le amatalia i o le proklame o le Tautai A'e le nei fo i aso lua. Aso lona fitu o le masina lona tolu le masina le leo bati lua whelua se furu le tolu. Ia o te whaafelo ai ma whaaftai atu whaatu lima mo wholo whaatu fo i a te oe Samoa le atu pele le loto ma le nganga. Po whiala fo i se tafa o le nei lalolangi o lo e maua mai ai. Ia, sida mai ai fo i tautua whaatau waa. Fa malo lava le lava papale fa malo foi le sai malo le tautua e le dai aso ma tau foi nei ia ma le tua le sama lava ma tau New Zealand a ti ngala na tau le di mai le fiafi ia a o lo asa lava le laia ma tau malu le fiafi nei ni se vai nga foi ia wale si le mai bombre si le fia foi o tau fa foto le nei tu o le ma tau te ia tau ma fa fana ia ele o tau ma foi fa solo lo ia a perila ia ona suia foi le matou taimi ma matou sauni fa fira ia tu ia le alo atu le tau malulu a o toe le foi fa mulio leola tu langa o le tau mafana ia fa malo ma fa talo fa tu bo folo fa tu e le to tele foi o se tatou tu o Samoa lo e ma papa au i so matou tu u lafu le mu lano me matou au te ronei fa aftai ma mai fa aftai foi ia i lau lango sua e la i lau sheina ma lau whaatu whaina ma whaasoina o tātou proklame ngā teilea. Ia o tātou news updates fo ia tu ina tu lunga le tō whawa ai le tātou page. A le Blue TV, po le Bluwave TV.co.nz po lunga le tātou Facebook page. Whaafte ia tu la i lau o unanga e mese fo i o lau fo i lango sua i le tautua whaatau wa. Ia ai o Samoa yo le aturu tofi. Mai tātou te tiu whaamata la oa i o tātou whaalangilanginga. Ai tātou te si ala fia i tama ainga a wai whaatilo lau mea iai. Ia ale soifuanga tautua. Ai ei lama tama e whamai apo i a ao Samoa. E whaao i ai whaalanginga o lo tātou utiruu. Le ala lea e alai ono o fia te whaatalo whaatu. E le tāwhatolu. Ia o whaalanginga o si o tātou utiruu o pa ia whaalitala le lei. O pa ia wha le malo, ma pa ia wha le aturu, tulona lava le amatanga o le tātou proklame. Ia ai o le a whakale tui, masu i le mantole niu e tusai fo i o proklame, wha au ma le tautua alau alanta o le Bluwave TV, tu ina sa wanjui manu kau neisi o mātou ofisa, wha malo le soifua, ma le langia mama, malo le pale si o tātou watiro. O tau uro o whia ngai pia ngā luenga li rivaenga o le afiafi ia ono sa ilo loto doi ti lava. Ia ona tāfo i leo le longo whai ure ni aso. Ioi. Haftai fo i whanau sa whia ngai ma ngā luenga o te ilo le to te leo nisi o whanau ia ma jau i au kilani nei. Ua matua pisi lava i porokalame wa o tae au lea te tala alo ia i fo i se tasi o tau vanga la wiloa. Se tau vanga la walunga i te tonu a onga ma walunga i tonu au te ronei. E whaingoina o le Polynesian Festival, po le Polyfest, le whaatau nuinga i Ellerslie. Oh, sorry, i Manukau. Le aso te aola e matalia i o jilola, le angoa i o whanau. O loo whia ngai ma o ngā siva, a o ngā launga, a o ngā sasa, ma ulu, taualunga, pese o le aso, pese au tu. Ia o mea ma lava o loo whia ngai malantou, tae au a matalia le wha moe jele. Ia ore ngalo ia jo ele fo di me te fai ile so tai au. A ono e papa au i tara fantai lavo o kilani. Yo isi ai malanga mai la loi hamel jone ma pitonu la ngai te le tau vanga le mana tua a mata ile so tai au. Fa wina le so to nai. Ia ele ngai tau fa fianga fa Samoa ile stage Cook Island Niue Pacifica a to maholi initia o saina io e Asia. So os to ai ngā folai fai o la tu fa fianga ai ole tamasa sa o ala la walunga i fo i aso te itasi ia o fale inga fale inga ese walango o aso ia fa to usanga i usila e amulio taru tate mata ini fa fianga fo le fa soka kei e ponisi o tamito lo ta ainga ai pia mua ka kifa ka ke kango te solo ma tofo solo le tele o kuka ese ma tau mafa manongi se sala ese e fa ta winai ia i le nei no fonga te le lava o ile tua tia ma tau ile le malai tutu ule ya ma tau lo wala tona te idirangi ia
le lo tuanga vale lo pasi lo le motorway ia e fatifa lo a fa pekeo so mai i pito le boundary road le lalu o tara na lo tu tamatau ia ha matalia le so tae ai fa talo fa joila wa mafua na fe ila talale ile amatanga o proclame ono nei fa na wa onga malo lava wa isi fa ngau matua ova ma taimi fa tu ngai no le onga le ngai la wa lunga tele le tau vanga le e fia la foi ona e fa ma pu e ma fa ali ai tu ma nganu e mi se foi o fa fianga a se tato o tunu o Samoa fa talo fa ia fio yo le tala le lei mo to fa tua fa malo lava ile tu fatu ai ngai tau sile de yaso e mai le de yaso seki e fia foi ngi fa fika uni wo o tulo official o sunga fa fianga io a wala ngore so fuanga le o tele na fai o le pisi o le koti manukau amato pisi fa le fa masino le tele o cases foi ai tasi nei fa masino o madua pisi foi o la tau telefoni mo ofisa o sunga i fa fianga inga me o le fa fika udi o le ngari o le ainga o ye fa nau e pie muala o no la tau wa fea le fa masino le ta o fa masino is right io e fionga sunga fa fianga inga mona tu e mo pie mua fea ia ona au mailo la io se fautuanga mai fio io le tara le rei pe ka kau o ngala asia la o le fo mo o antu fa masino nga vui e fa le tino ai ya la fo le taimi vo ile e tele na le lava tatali ele tina o le ainga pa fa pe o kau mafa me alto ina wo o tiaia misi lo le fa masingo le fa le nganga ai fa ngasa o loi o fa masingo ngai manuka o fika fa pinga fa vetaia tasi le vai ngai dilina le o mana tuina ma manatu ma ye le to tele o le fa le upumongia le no nofo manisho fa fe ngai ngai to tele ele ngata o le leo ina o lo fa le nganga o le tuli vai atu i le tua ina ia fa mangalo tatou ma tatou wa mionga o le toi tau mawhai fo e toi whaatūlanga te tonu le whaalo toi whale. Pe onge inga luka, ma whiasu wa i solo whaat matangi. Tūlanga fo i o le wā no fo a inga. Wailanga i tele au teimi fo i lele i oe. E pika ke laku waka te rongo fia se whai au se whawhia ngai ka te pasi a tūrai tūmu mea ta avale luma. O gai lo fo i la ia. E whaisi o ngā maka upu i e wangasu. Pamtai lava ya te o tau talo, ta maa whaale nganga, ma tina whaale nganga, e mese fo i o le au whaingaruenga tofia le tua, whaatalo whaatu le proklami o le Tautai A'e. Malo whai o le whaiva, i le iaso. Ia whaasoro le tātou whaatalo wha maa whea nei ta maa matutua, ma tina matutua. O loo i tutonu, o Maota malawa, ia e mese fo i o loo whaatino iei le tausinga, whanau ma ahinga i nei vaitau o le soifuanga. Ta mama tua eu te leu te fa malo tua yo ka ba foi le leu pensionga i oi le wa ia pe ka ko amaka ku ye te usanga foi leo le ongos fulu hai lunga alwa tu ala ye le tau se lau fa talo fa tu mo fo lo fa tu siata ya te utou e wala ngo lalo mai o le ongos fulu ia o fia la ki o ri vanga ili man ta uila toni to ina mani i lo man tu foi ia e mana ta ula tu tangata malo si malo atu ya te utou wa mai le soifuanga le niva i tau ia fa afta ia tu fo i le tou tatalo e meso le tou tapo inga mau e a fu ai o nalo malu fai volo tanto uturu ia e mese fo o fita lo inga ma sai dinga malo au tamba fa nau e o na fele o le tatou fa talofa ia te utou o lo o fainga wo ma pa anga le tatou Bluwave TV o utou ia wata ua o ahinga fo i o le Bluwave me se fo i o le tatou porukalame o le Tautai A'e ia fiafi pe fai se kako kouka A'e ia pe ua pisi fo le tama fai porukalame e le ma fai lava o na misi ro tou ma fai e fai tau o tatou updates share tatou porukalame manisi o vaenga fa penai lenga tele o tatou morning updates e tu ina mai e le to fava ai Samoa fa malo atu ia te utou malo fai o le fai vale nei aso a fai so le manava ngā luenga o no tūlanga o le taimi malo le toa e le fai ngofie le tautuaina ai ngai nei aso e fa ata la fonga pe ke fai ngā luenga ofisa pe ke fai ngā luenga i fa fole le munga la e le koe fai ngofie o le busa oa o le ngā luenga
e paualonga ese senga ona o le si pe maruru pe vele fa folla a o le si no fo tonu o le potu maruru ai menge mai la ukala lea po le avo i le fa mai le maruru o le potu ai a o ina vevela nga luenga ma puresa le mea ia oi e fiu le e maruru e kau fa se kilo kingo pe o le malingi mai o le afu sina ona fo o le ufa i mele pule e uma loa le aso fa inga luenga nge ele iten ina mai au li poki ia alu le fale mai ala duai ia o tulanga la na ia i lo fo el to telele fa mai ia mu ia u ko ngal ngofo ofisa le ana no fo ofisa ia se manu leva na le to yeni nga luenga ala nga ola fa nga luenga atalo fala ia to i lungo le tato wa por klabe ia ona si uile ola ufa malo mala ufa tele e tato company la no sua sponsors o tato o nanga le Bluwave TV e mai se por klabe o le tato ia Tasi Market ia supermarket i walawi loa i le ngata ni usila dei aturu i fafo le langi atoa ai mai se to tonu o se tato o tonu i Samoa sunga fa fia ngai ya Reverend tole foa to pa i la vea male fa tu ya Helen fa after ya tu i la to lango lango sua i tato o nanga ai mai se tato fa loa le na supermarket tele le na i West Auckland Tasi Papakula Malaysia le i na GI le ngaro fo ya tato Tasi Pacifica Cafes e na i 13 hio le ngata fo i le tato cafe le na i GI e au ta fala fo le tato supermarket asia tu iai ia e fai ai sau tau maftanga e te fili mai ai so se tau mafa Samoa a mai se fo tau mafa ia o te ro nei e fia i palangi e mo wala fo i tato cafe nei e one tree hill fa pe fo ina cleanliness fa after ia tu la songa fa ferenga pe o le to ai tau no mai le mafainga malanga le sa malanga tu ai Samoa i le vai sona te nei le weekend le fo wa fa ai lo mai lata ile se fulu afe le tope Samoa fa aluina ina ile flea market e fa tauina ai me tau lima ale mafutanga fo ilea ale tufa le taleni iyo ai vai le manga ke i ar mafukanga le tufa le taleni le ufa fo se cash o tupe lata se fulu afe fa tau mai ia la to me tau lima e tau la tu ile au nanga ale Tasi Market mal ainga energy le songa fa fenga nga Reverend to le foa le na fa ilo mai Samoa le sona nafi i na le flea market ile ia ko o fue ia o ele ile la unga a ro fia ko o ia o te poli e wa la u mai tatu Tasi Market le songa fa fenga nga ia to o mafue fa ta wina o le available ile fa loa le West Auckland only pa una fa loa le available ai ia ai au mo mola una nga lo le melo ko na tu you earn the to and the fui ai le o le so fa ta mo to wala nga ile ku ko uma matai ia ta sina metawa ia ia matai wa ilonga to i fui matai ele to ai o le tau o nei me uma te le tau to tangi Samoa lea ua fa mama venga Tasi Market e au mai ia o te ronei pandisi lava fo o loa ma fa tape nei na fa te tele le tato company la ngolo sua ma losi o le Tasi Market ia ele fangaroina fo le Pacific 40 ma le talo for voucher sau voucher fa tau o loa i tutonu o se tato o tunu fa o ngā le tato website ale pacific40.co.nz ia ona e faia leo sau fa tau e fa o ngā ina le talo for voucher e lafo i sou ai ngai Samoa i so o lava se falo loa PacificEzy mane transfer le to tau suleina falo ie e tusa i fo ia ole onanga ma le tautua ale fo tamali i le fionga e fai malo Ellen Stowers ma le tanto PacificEzy so o se la vai tonu South Auckland nei ia mai so tato outlets po fa loa le e fai pa anga e fa o ngai nai le onanga le PacificEzy la fo sa useleni malu puipuia mauala vai le taimi la vale dei ia doe fa doina ia fa malo fo ile tato onanga ma sani ale pampisingi le nga I vaitele le Maota Samoa service stations I vaitele ia le sunga ya fale ma le tutonga ya Dora ia mai so le unanga lau fongo fifia afe ia I service lau ta vale ia fa afte fo ile tulanga ole lango lau sua I tato
whaasalalonga me se fo'i o porokalame i lea fiafi ma lea fiafi. Ia ma le telo nisi o tātou sponsors e le whaangaloina fo'i leo o nanga ale Samoa Tourism Authority. Pol STA. Tangaruenga, pol official tourist tonu o Samoa, ma le tua beautiful les back o le o toi fo'i le lale le o Samoa. Le o toi fo'i na talamai. Ia, e uia fo'i whaamai o lo fia ai wa le toi fefefe lo tātou o turu wa ma tala mea uma. Whaatai le unanga le official tourist tātou whatali malo, whale mataanga, matawhanga mo mai moanga le ngatai leo tau mafa o tātou sites, machineries, fo nai, ioi, lea e malanga tourist ma mai moai, ma manta matai, le ngatai leo tātou whaafiafianga o lea ua toe fo i lava Samoa e le au le leie peio na masani ai. Io o tātou vaenga mo moio le tātou porukrami, manatu la tātou atu le malolonga, a fo i mai, tātou o niso tātou update ma mea na tutupu re ne yasu. E whaisi telefoi o nei vaenga o lo tutupu re ngata o New Zealand. Ai mosi o tātou o tunu o Samoa. Pea mai a tātou whasalonga a business nei. Tāro whalawa Samoa. Kwa fo i ngei mala o ko ngaru au ro umanga rei kua i. Awa pe tau sa ili se ru au o wa fo i ia. To na i o la sama so ta itasi. E te maua i le Tasi Market tātou ru au felesia whako a oto me le sau. So mai i le tūlea. O tātou whaipalangi. Felesi na fo, no me felesi ke maua i Tasi Market. Le ngata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingiki fo i lele le ping taro. Number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market tātou au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise. Mana tua fo e ma whaionga whaiei wha ausi. Whaiei kuka ese. Li liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angi ese. Mahali eia, o lai sioki langi Samoa, aveni angi mo te mina i ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaapefo e ke aunga kae walu popo, e ai fo i le apa pepe. E maua fo i tātou whasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatau ina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo i le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o lea ia o ngā mō ngase, ia ai mese fo le wha i le ino loutino, wha pia fo i tātou sama ngā pia. Aolo maua fo i tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata i lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua wharumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le furu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama lea le su e le toa tele. Ia wao nei foi vai tau o matua pi le mangeso kingo. Maua ma le tātou mangesia mo le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua i nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo ko makiva. Saya mengharap mo video ko ay. Among yung kulos fangaw, mabakulong talo fakatyo ay celebrate si los fangaw yung chamisina. Sorry, e fia po. Sorry. Ang kami kasi los fangaw ay silbi fia po. Uso, kaya ko kong i-member fufu. Di okay, so ifo, pauso.
Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko welcome to Tomasi. Malo. Pemo. Talo from Bacha. Toi fa talo fa tu le toi tali mai o le proklame e I tanto malo loga basani le vai nga le fiafi o le vai nga le tanto me I ai le nei taimo le proklame o tu langa fo I mea sa tu pupo o lo tupu ele gato tu tanto tu I Samoa ia be se fo yo manto ia o te ronei ia wa fo I lo silfia malo manino malo mala malama ia se fa lau te lenga fo ia tu sa yo na talo to matato updates tupu fo ia tatou I New Zealand ma tutonu su tatou tunu I Samoa. Fatalo fa dia te oile fto e mafuta mai e le proclame le nevanga o le fiafi. O le tatou updates mua o le taiao na le la le sa to sui ai le fono a foi tu la fono le Parliamentary. Ia I te fau ma fa tauto inai a matalia I le fa tauto inai o le sui fou o le ua Ofi mai te tonu le whainga pālo tale titi ali tū malo vai maunga numero tonu. E sui tū langa fo I le songa le pupali I pore tō whaia te punu unikoli heng o le sa tū I le foe o whailangi le folonga. Wa mai ala so tanga o le vatele ala fo I le pālo tale titi sa pale whea ngai. Ia ma le fio anga po o le tū malo fo I o vai maunga numero tonu. Le ala wa mai ai ma manu malo ai le alo le mali toa. Le fio ngai alau timu ia. A foa we lese va ai ma fa tautu ina ai swearing in ile taiao ana le la ile Maota fono o Samoa le Maota le Parliamentary ia le foi atu sina mai ai e me se fo le live sa tu ina tu nga te leo ni so tanto wanta I lungo le tanto update le nei ia Samoa le mawina ile nga to siona faletua mana yo la alo ia a o tau ainga ma le tu malo Samoa mo dia tu ile Maota fono ina ia toe faa no foia le no fo o Tavita lea sa vano mai ina ua tu ua le maloma vala au le tua I se tasi fo o sui matua sa iai fo I tu tonu o fai o malo I lalo le faa malo le HRPP te punu unikoli heng lea ua suia la le no fo le nei peo no tau sila fia lea ua pale mai ai lea lo le mali e doa po le fionga ia lau timu ia a foa we lese va ai I lalo le faa malu o le faa tua I le tua Samoa. Tasi lana vaenga na lau alunga I le taiao na le la ia me se foi o le whainga o le faa tautonga ia o toi faa fango ma le toi faa manantu I tūlanga mamionga lau alunga tau o loa o se tangata e avea masui usu fono o le Maota o Samoa. O le fiafila po le auli fo ia na le la. Ia ina ua mai ala le fono usu le Parliamentary. Ia malanga tua ile tu malo vai monga numero tolu yuta ile lau mua o le fatu tua ile tua Samoa o tasi. Ma le tua pe o ila vai le Maota o Samoa I vai tele. Le no foanga na fofoa ma fatu ai ia le whainga le vainga wha upwhai o I fo ilae lumafe si le whai ma tapu au tasi ai. Ia fufuanga o malava le vainga wha upwhai. Le la sa mori mawina I le uli na ua mai le fono tanga le Parliamentary. Malanga mai lava li tu malo ina ia momoli mai la lato tama wha sau. La lato whaipule, tofia, la lato whaipule, firifiria. Ina ia momoli loa I tutonu ole vaenga ua ia firifilia ma whaatua duina ole anga lue ai mo le wha mai aina o le nei fo I paia inga le whaatua duile tua Samoa utasi. Ina alai le Maota Samoa Complex. Le sa tau mai mua mai ia le ina iantai e tu ina tuilunga. Ia tu waile to o fuata po tui Samau. Ia e la tau te mua awina. Ia ma whakaina fo I le tūlanga me e malenganga whaaftai o le tū malo. Ia I le tūlanga ua mai ai o le tau lopenga. Ia ma lo la tau ngafa ua tau le niusina. E ala lea I le whaatau toina o lo la tau tama whaasau. Ia po le fionga I le whaipule filifilia. Ia ma momoli ai loa. Ia na fia fo I le vanga wha au whai. A wai fo I
vaenga uma o le malo le fionga te mai tai palemia sui palemia ia me se foi o minister o le kabineta tai fono sunga le aule le mali joa minister lango ma le tele lavo la to lango longo sua le vaenga fa faia le fa to ile to sa mo Tasi le sa to si le mai mo fo initial live na tu ina mai ia I fa lo longa e fa lo atu fa lo mai ia sa ave fo ile fonga le to o ai ngali tai o le to o to sia le fani ia o ia fo o le sui fitalai a fonga fitalai o le moja le fitalai nga ia au pa au o ia le sa fai ma fonga e mori poina le to fa le malo to fa le vaenga fa fai ia o le to fa la vale le malo la ngole na e ma suai le fionga le sa fa pito o ia fo o le pa le mio si ta to ia o le talinga la ia au pa au sui fonga fitalai o ia le sa fai ma sui o le ainga fa to ile to sa mo Tasi la to te tali se paia ia ma to tali faitau ile to fa sau fuata ia e li poia le fio alo le mali toa alo sina e mese fo o le fio le matua ia to fai ono asi fo I ma patu atanga malainga sa atanga male nofo to ai ga ia fuata ia sa fa fianga ia senga ula ile auli na lela ia mana ia fo fa aftai wa mai foi la sia wa mai asia fa kala ia o se Tasi na va inga sa sila mio ai biso mena tupu tono so tanto tu ile taona le la ole lisi update mana ia foi le o fai lo mai Samoa ole o finally o fa nga le ta vale le sa fa nga ngai le malo ia mo le sa ta ile tu ngai po le foi ave ma ta yo le tu ngai mana tuala ia o fai si o mira o fio kausanga ai po kausanga le ua sa valia mai po io talu ona suia fai ka malo o ngalo ko fo ele fa ngai na lava ona na amata mai lo tupu mai tulanga fo ia fa masinonga ma tulanga le sa le I mafai ai ona alo ia se tai o le tuangai oppositions pe taila ia ele I mavai tu nei le va tu nei lava ona mavai tu le fono le sa to fia I lo ai le parliament for fitalai ma suia mota ia ele te tau na tu panga no ina pe fa lupe le vau le tai o le tua ngai ai sui tulanga I le sui tai I kaimi umo sunga fongo le mela le sa to sui ai lo ma te wina ma pasia ai o le a to fia lo ai le parliament se e avea ma tai o le tua ngai pe tua e lo se kai o le TPP o la ai ta tia vai nga fa u faia o le to fala ya la wofo fon to pia le sa fai ma sui tai o ia la le na le wa avea ma tai o le oppositions po le tai o le tua ngai le la u fa nga finally u fa nga ta vale before the reportia mai lunga ni Samoa observer ma disio tanto tala to ia fa tai o le wa a pesi ka vale ia wa mai ya wa le to yora prado fu ile tama fo ia wa mai ya wa le wole fa nga ina fa tai la ia wa te taua ona I fotonu le fui niu I le lapa fisiringia le songa lau le mali to na fisiringia e autustala pe mo ile meo le tala moso oi ma le wa moso oi le fe le solo I makangi ma le savidi wana nga le foto so Samoa o ka falo longo ko fu I le u io e kele nga ka usau ka mo fu ile ai pankeki le tele na tele no solo I makeki to falo longo to I fa pe mai io e foi meu palo kara ki si ku malo vai mo mai ga fa ka palo ka hai o isi palo ka ku fa kai ko se lau male to fa pe we o ke fu foi ka le fefe la wingo la tala o te fu a fa maunia o te fu foi tai nei tanga tai le fefe ai mana tu fu ngago inka lesi ile update nei na fu ina to ta patu le te tas finga lo so la le malito ngago inka lesi le nga sa o fa tala no ina le fionga ya lo timu ina u manu malo o kasiare fisili le o fisili tu sa ola e se me ke o fefe ai lo malo le fai e ta wala I fa to singa manino yo so no nga le lo malito le fionga ya lo timu ya siata e se lo ma fana le nga ile ni na me na fai umala ia ai so o ile so na so o fa tara no ngale ai o fa longo tu o fa mapu e mai le fionga ia tu ye felolo yo ko misino fa inga palota le maula vale Tasi so fa ele ia nisi o reportia mai ni fa inga fa pea ele ingi mai nga
lipotia mai ni fek fa ko singa ai o kala ko le ka fa lo ngo le au fe ai foi mai ia la le fa ma ngia wa ia o fa ka u kai ko se lau pa lo ka kai fia la le na toi fisiri ngia se fina ngalo o le fio le te fono o yo le te fono vanga fa upu fai le fa tu ile tu sa mo ta se me se fo la tu sa ta pena ina road show ma tu langa pe sa o nei fa mo mo ia le la ua tali mani no songa la le mali to lei ma se io lei ma se fa ma ngia la fo le fa ngol tala fo ile o le tele yo le au fai tala fo ile tu to ngia le la vea ile ma nga ia pero ta fa yetu ia dia o tasi o vai nga le au mai fo isamo ai en ma fo no fa yatu la utala le okay o fo ai fa yatu sala utala le fast ma le HRBP ni si wai po a un so ifuanga ai fa ngi mi amisa fa nga paro kala iki fa nga paro ta telefone o te o fo a u ise tangata e tau mo fa to fia manu malo se palota ai ko risk le vanoa e nei me o fa to sina e langa do to sila e mo ma to va vai wale ko e fa sao ai le fa masingonga nga mea io pe lima kala pe se furu kala pe lua se furu tala ai lona fa maunianga pe fa mai ke maloa i le lua se lau ko se lau fa se lau lima se lau kangaka ia ua mai mau antoa lava le tau fai le winga la no fa ya tu le tala ia e le o ni tangata fa tau va fo i pose au fia feola ia le nga o i fa nga palo kangi e ta te fa tu ita ia la ngala e pe i tele ai na le lifa mai le ko inga mele ka fa ya inga e pe i tele ai na le lifa me ka fa ya inga ri mele o finga ma tu wa ia a fu fo ila ile fionga ia lauti ia la lo mali to ia ona ko sa e dise ka fu ile tau fa tau ina ni palota fa tu fo pe ala na saudonga ua lava lana tautua ua lava lona to mai malana maatongi lona i tu malo e nate i loai ua fa atua ina o ia e tau avele no fo ola varanga mai ola upu ale fa iso o te pese fo ia o ia lava le tu langa le update e longo fie lava le tangata ele close fo ilele lana tautua malana mafutanga mafanga moronga ngu moronga kumalo or kaka fo ilana ngari sifio fa kau paro ia e toi e ke longo fie o ele e te alantu fo ilele nga ole ma o me nga o ai bye nga e rola ia e no fo ia pia peke ngo fo e te le ngo mai e fiu fo nei ai nga mai savai e tau su ele lo ofisa su e ku oi lo fale ma tua di e ke le oi fafo su e ku fa mau ngar malai va le ma ofisa malanga ele te le o malanga le se fo ngor pale menge por ka penge ko e aru ia o ma tua fiu e su e oi or ai o le temi vo le la ko felo palo ko ka mua la valea le fa tau palo ta wa fo yo lana ana valena ke le popole wai pa alia ku fo ia le ka o fo ia tai tu tonu wa uma tuale sunga le mali to pe wo ka nge fu apo a kai kongo o tato tupi ele pio o nge usila ilo ngo fia e fa ilo atiro le to el sapeta ia a Samoa la bukali lo pola le akali le kupi ai o le wingo lanta tala e pio ko ia kanga ia dia that's the majority of to inga tangata e tele fie fa ka melia baila ko fa ngale tama ai nga marceleni uyo le ia o le la u fa manino mai le se fa moni ngole na vanga o le si update le ngungulu mai fo Samoa me se fo tu langa le tau e tunga wa e tau SCP tau ono o le fa misinonga e ai si tu malo o le lava e fa le ma fete na ile tu langa le miliona pe la tau tu tilo fo ile tu malo no ama pe ono ama fia lua le ile tai o le tuangai ia ma le la tu fo committee pe yo ina le si tu malo le e feto so ia io le feto so ia le tu langa o le la tu fo committee
Ia, ai maise o le whaamautuina o le lantou poloketi o le miliona. Ia, pe ia no whai atu ia so whaiso. Ia le unga i tausi. Ai tinga inga i le ting. Ia, ulu e tawhenga. Ai se le futia vai singano. E whekosoa ia lunga i le fola lea ma le vaenga le ua le paua ma kai fongo, ma le sui kai fongo ma uma. Ai ua mantua whaapawhala atoa ai le manuia ua te tau na tawhe atu si tu malo. Wa te tau na tawhe atu si tu malo. Walanga tasi lea i tu malo tu la lanta i le matawhanga. E mua whaafeiloa ai ma whaaipoipo ma meo ngalu o le sami, malolonga. Pe a o nei na si ili tai ma swing o le tau. Kasi ngai. Le amata tui i lau lii, le uso lii lo koa ngu, le kong, la solo, faa solo ju la tua noa maa atua. Ia ngai kuk sirifia ka amilo ale awala sami, maunga. O le winga lau tala. Ua matua mo mia o na faa ngā solo atu se leni o le poloketi. Waka kaunga kalia, e faa ngā solo atu. E fai eki si polokeki e pio karingalu. Ia pe tai nisi o tua vao ma fanga ngau le vao ina ia maua sisi vaenga fu ile le falau tele ia tulanga o le atina e o fioanga. Ai pangalea ia o le alava e ka o fio filava. Ia ono le itasi o le tofa tulanga fu ile le taita inga ma le komiti. Ia o le sina vaenga le tupu tono Samoa. Ia malena noa ilava. O vaenga o lo o tupu tono sio tanto juru. Ua whalela wasi le si tamaitai malo le sa tau fia ilia lana wofo ipo lana paana. E tūlanga fo ilo la malo si masalumia ai na ia tangata valina. Le la ua mai tau watu le sona le la le ua whalela wasi ma whaiona beau whaama vai. Ia lono winga ole ua mai a fo isa i dinga masusu anga mana tuofo ola ui Samoa. Ia fo mai fo ia fa pitoa mo su enga o nga tulanga o maliu fo ie le ia masalo mianga ala wi tono Samoa pathologists la wi tono Samoa fo mai ia lo no wingo ma fo fo ila le wa mataina fa solo ia tulanga o nai o tatou tangata ia fe lo na le malo po tamai tai le va po nei masina. Ia, te lo fo io le la tata i fo i masita mila tamai mole tamai tai pulo le TV tolu. Ia ai whaafekai ai o le a vave ai manai tangata fo i waka i sef ka i lua ka i koru ka usanga ta i fia ta usanga. O le lava na tau fia ono le io si tatou fo maile. Ia whaafekai o le wa mata ona whaanga solo nei vaenga manai tūlanga. Ia, o ni sira meo lo tupu mai tutono si tatou tunu i Samoa o nei ai amatou ni usila. O se kuelia mea uma. Awana ngalo o nei le whaanga tai le tusi ngai ngoa. O le whaanga solo le tusi ngai ngoa tono si tato tunu o New Zealand nei. Stats New Zealand. Mai le vaenga fo ilea le mtangaluenga le Stats New Zealand, le census. Le ala afa pela o le nai tu whaatu pe avatu le utelo ilo le whainga le avatu walanga tele fo ina whai online. E saula o telefoni o isi e tu whaatu pe pai te whaatu mu matu e send. Ia ele o se kaku paloka. Ai o ina o lea e toi whaatulanga ai e le matanga ruenga o whaamaumaunga. Te tonu o New Zealand. Pe ua fia ni le whaitau o whai o tangata. Ua iei te tonu o lo tanto o tiro. Mo mia la. Mo mia roga iyo e. Langa i le se mea phone me lea. Ma tuo fo inga sa war kuspa ia. Ai whaitau lo le lua i tusi o le mātaio. Iyo. Na e saua ina ia le malanga Maria mai o sefa. E o atu ina ia whaamawina matusia o la ingoa. Rongo winga la. E le se mea fōru mea lea. Ua lewang ka kukusi ingoa mai laso. Ia ualane e aunga tae whai. O oe ike usau ku whaanga le malo e misi oe e le o mauai oe. Ola tato atu le malo longa. Foi mai. Whaisin tato whasoe nunga le tato porklame. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful.
How's this for beautiful? No. This is beautiful. Malo lava. Ua whaapaingoa whiane le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le latou au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le aonga o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaonga le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app I lunga o lau telefoni whi aveai. Whaataita inga, tatala le Apple Store po o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau lolo sila I le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipe o lau tusi folau, po o lau leisene aveta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, lafo loa lau se leni I Samoa. Moni isi wha matalanga wha so tai le numera o valu se lau o tasi ono pe asi fo le lato upenga ta whailangi I le www.pacificezy.com. Oh wow. Come God, make you eh? Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. So do you so? Come I send me something. Can I take my problem? My lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Say from more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No? No. Malo atu le tapo inga Samoa le vanga o le fiafina o to taliu mai le proklame o le Tautai A'e. Fa malo fa bitoa mamboli o fa aftai ma le fa malo malanga maduia isia matou pule le polisilio le matou Blue TV ia me se foi o le Bluwave TV Limited le fionga le e fa longa ya nai fionga ya nai ia po o le fionga nga fatasi ia foi mono maten anai ia le ua to ai tau no le oli ana lela iso tato no I Samoa ia me se foi o sionalo to ua la foi ia au de ronei ia ona o tulanga o le pulu nau ia au wai ia isa udinga foi ma peu fa ma vai o si o sionana ia ua vala au ia ile tua ina I vai vase me vase uta vai vase tai ia le la ua to ai tau no I Samoa ia le fionga le lipule ia ngata foi leo le matou pule o le ofisa I Samoa le tatou Bluwave le fionga nga ftasi ia foi bono misa pira nai ia fa malo atu le vai ngola uli fa mai se foi le nga ngole tua I ta pelanga foi be se foi o le to ai tau no o tuai ia le tangi mai ala ma le loto fa vau no le vala au le tua le tinau ma tua foi di soifua ia e vi ia lo na nga le lei ona wa mia le to tas ia e tua tatou le to dele tau te so te pea ia wa le fa fuatu o le fa tau no pe fa vai o le tina matua I le fa o le vai aso le nei ia au fo so ko fe wa I wala ngai mo ia le ma farfana ja tau ia te ro ia era nga ese li vela ese vela tanto ia fai mali fo ile au ma woi fo I tolo so tanto butu ia fa malo si au fo ile falitua io ile no foto tasi mani so fana ma se fo se manto o fainga wa ngani ia malo lo fo ile ta puai o tolu ngol proclame fa aftai mo sei no tanto proclame ile aso maleaso ia me se fo o tanto update au da mai Samoa
o nei mata upu lava fo i lau nau e tau te whaasoa ma whaalau i tele. Ai le i tau tele i oi whaasoa ma whaalau i tele. E isi whaalinga o te fia tu inantu lava awa o mana tua i fo i runga o le porokalabi le vanga o le fiafi. O le whaalinga la le i ta ua tele whapea. Mo i lantou uma lava lea whatoa lantou maua le vaenga fo i leo le sa malanga joy ma le fionga i le pule o le ainga energy sunga le tole foa, sunga le whawhenga inga. Le no joy ma tu whai na antu pepa whai ngā ruenga mo i lantou sa whaatala noa ina mua mua. Ia Januari, masino Januari. O te whaailo antu ua tāpunia avanoa whapena. Ua tāpunia mo le nei kota. Eoi, wha mole. O le mele i le pisi o la o telefoni. Ai longa o pisi le telefoni le sunga le whawhenga inga. A ua matuale malolo ai masi ai la o telefoni. I le tau whai vili mai o le toa tele. Ioi. Ia, manisi fo i o mātou a inga. O te wha maruru atu. Wha maruru atu. E lo pomoni lava bese fo nisio i lantou. Au te loa wha pefo nei tau te whasota i atu i Samoa i nisio tau a inga e wha pia mai e wha whasota i mai au. Ia wha whai fo i lea tūlanga a o lea ua o wha sila wha alawa i tele. Ua le to iai ni pepa whai ngā luenga mai le ainga energy o doe a wanoa mo le taimile nei i le nei i le kota o le lua whirusu ma le lua. E manino ma mala mai. So wha mole pete wala au mai fo ila ia te au. Peka ke a inga peka ke le a inga peta te uoma mai. It is out of my control. Ele o au o le tangata so upu. Ai ua uma fo ile avanoa le nasa ma fai ona tu ua isa ufau tuanga ma sitaru sanga fo ile sunga whawhiangai. Eoi. Tu sai fo i o latou ma ainga manisi whapena. O le taimine nei. Ua atua le whainumera. Ua atua so ele to yeila se ele to mfai fo i sunga whawhiangai o le whainu mai ona mantala noa. Ele ma fai fo i ona ia toe fai angisi pepa fai ngā ruenga i sili atu i lo le numero a lesa su eina. Ia walanga i le mawhai inga isa ue ngofo i lisa unga ruenga. O le mea la lea. Ia o te whautanga, o te whaatarusanga manino tua i le rivanga o le fiafi le tātou programi nei. Ia o e fo i le te mafuta mai. Shea atu le tala ua tāpunia. Ai whaatili fo e mole ai. O le fo i le toi mamau ai te tala le kota o le lua hawhia lua tolu. E maua lo lali ungor kamanga. Ia le fo i lau o toi whaasilsilatu. Ona e tuli mata ila i o le tātou programi. Wai whaa wau pea mo le isi fo i kota. Ai mo o ele sa laki le lua hawhia lua se furu. Ai le fato a e maua le tātou walanga fo o programi o le availa por la vailungo o social media 24/7. O le lafaka e makamaka ia nganga po. Ia nga e oso whafuasa ia le e vili bai. Ia aise le e mai tauina ma e silisilantu. Ua tāpunia le nā wha moi. Ia le mela le maua fo ile le kere fiango le fiango mai mata ma siala o porkalami. Ai nga onga e maua singa whawha kala ke ere o e whamai. Oi oro ukei la le ni. So le, si so ia. Ioi. Ia na te ere o e to e su e o tiala unu me rama to e ere mai. Ai wakai ro i foi ka ke ro ai. Ma ke ia ka ke ro unfriend. Ia. Ke ia le wo ko e ere fa fo se me. Are no te fa pe ko. Valo lenga ma feeling nga ya ko ed mai ai ngang ko ed mai lang foi la wo te ile ta wo to si po ola le la e fa hui uma jele to tele na ia mo ni ala to pe fenga ru ia e fa pe nga le so ifuanga nei e fa ya lo fia a ma lo fia e ai uma ai lo to e li mai ia ke ila ia wa e ai fa pe na tu le tarusanga le avantu mo to tele. Ia ua tapunia le vaenga. Toi tau mwhai mai i le isi kota. Ia ai sa ili solo ma sa ili manuia. Pea no fo fai atu ina inisio. I la tau mamano le turu una. So ta ima yana nafi ma tala tua nafi. E le mawhai ona polo misi atu. Ai e le o tole e foa la o le a. Ai o le a utau mwhai e fiso ta i solo. E na inisi. E iai lava na inisi o fai pisinisi na mantu tala nofo. E ono mawhai ono la tau au maiani nai tangata. Kamalanga le wa umona ofiso ta ia. Ia le ala kari pe ko e fa maongi mai. Ia ina ia fa iloa tu ai si o tatu turu. E selenge ia ku ule fa malia ngaka. Ia ai
e tāua fo tāua i o le mele nei ua tupu mo le anga i luma ka hua ia langa ua lewa na matou whaasisila atu e mafua no utau whaasoa atu le mele le anga o leu te mana tuaina ia upu matala le toa tele sa fai mai inga ua matou whaai ai mese ana pokalame lana ola pokalame lava e mua whai loa atu ai vaenga whapea ona ole pule ole ainga energy ole sunga il whaafenga inga o ia fo i ole pule sili ole Tasi Market le major sponsors al Blue TV so ole lau ko sile fiere ko ngeki so se vaenga la e whaalau i loa ai tūlanga whape e mua e mawainga i runga le pokalame nei ole lau te whai atu ina ua whaalau i loa atu pepa whai ngā ruenga nei le tausanga na te nei. O le toa te leo la tau na meli mai mako mengi mai wha mai mo scams. Mai ia, mai pengi scams e mea ia, e rea ia se mo i o ia mea, e whapena, leanga e le mentality le a tātou, e te le fia tali tonu, e o mia e se kangaka sa moangi pisingisi. Yes. I guess ono le mentality, o lua amata tatu whasoa, I guess ono le mentality lea, e mafua mai, o le lack o lo self-esteem, fo ile le mo lo believe i lo tangata, e ke le, you're a failure. Mana ia i o si tūlanga lewa amata ili tatu whasoa. Langa lo pumongi na nga. O isi tangata ina ua o whasoa atu li tausanga le na te nei, pepa whai ngā ruenga ngai. E wha mai, o se pālangi po se, e vai. Se pālangi mai seta, se wha mole o se oile pule se pālangi, misi mai ma se Samoa. E wai tātou ma fau le mentality e tātou. E koe o ki a kākou, i a kākou. O le mea nā lena tupu nei le mea nga ele fiango mai le sitangata. Iyo, nga ele fiango mai ai na uwhea tupe. O whea o ai i Samoa a whea kore pule e wha mai. E li rofo i po se kama, lo i rofo i po se kāvingi e se pālangi o ngā mea la. E mo, ai ina ua tiu ma tilo ma wa ai mai, le ai ma se pālangi lava o filo atuai. Na o le urupo. O le sunga i whawhea ngai ngai antole e fua. E ana, ia a company nei, ma business nei, ai filo atuai ma le urupo o le Bluwave. Ke ia nuka whamai we. E mo ia whawsoka i whamai. Se gango ye no ka ilo. Kami ki fa gango na ye no ka ilo ngani. E tuai e fa anta la fonga. Ai ave se ia oi. Oi le kelenga e fai manga ku ma e manatu mama e fai ore le o sau pisingisi ioi. E fai ore le o ni me te tango ni e ke le fai ngā luenga a o lo manatu mama ia e te le tali tonu e mawhaia e tama whanau o Samoa. Ona umia pisingisi ki kele whapea. Moni la wala utala. O te le whea tu whailanga o Tasi Market. E le na o le sunga whawhenga ngai tuala fo. O le toa tele o le au whai pisingisi. Au kango ngai e laua. Oka le au whai pisingisi le ye. Ioi, PacificEzy o mea le Samoa. Pacific 40 o mea le Samoa. Fale ainga evelinga o mea e Samoa. Ioi, lau ka makamua masiona tausi. Hango ngoi. Ioi, fale ainga le lau ka ola u ke fia ya mātou i lakalaka i lo fale. Le untoa o mea Samoa. Sanpel o mea Samoa. Mawhai. O haisi ka ko fale ainga. Tui sa mau fale ainga o mea Samoa. Vai ka kele pisingisi a pisingisi. Ioi. O le pisingisi fai si manga le lau ka mau science concrete. E o mea ka mikiki a inga kai. Vai ka ko ye. A ua whaasi mawhale ke kele ma mea. E a ta ua tu mea nei a tato. E ka ua kurolai o mea Samoa pa mu kesi a le seedle i sa whau kilangi ako. E le tali tonu le to atele. E ro tato whaasoa na. Ua e te manantu mai o tato lava tangata. E mese a oi. Langa ole anava ale a kako. Ole meo le lockdown. Ole vai mo wala lo fo ilele. E ka ua kuloa sole. Makoi ol kakalanga ole fale oloa o skamo o kōpai. E fia. E whara oloa e ka e umalonga fia whai kala. E umalonga fia whai tala li mea le location o whara oloa. Ngai loa whamai. Ia. E fai poise ingi kia ya. Ngā fo kūrei me kako kamai no.
E se le mali o le tūlanga le ia tātou. E le a fia fua matangi, e le o a fia fua le e mama, masao le leilo na loto ma. Ai o le ko akele, langa e mafua, e le fact o la utala le uta whaiatu. O le ngoa ngoa i la tau ngako mengi mai lunga o le whapitoa le na o vatua le tausanga te nei o le post le nga share le Blue TV ma le Tasi Market, ma le ainga energy. A e halo ke whaikau, the majority o ko mengi. E le te tonu whai mai, wai o angi pisi ngisi whapea o fia le lako main office, it looks like a scam. Ala le la, sa ka miki mantou. Ala le la mai le scam ia, le la mai le kampangi nga e whapea le scam, le silia le selau tangata. Silia le 5 ainga. Ioi, pepa whainga ruenga e na tu whai Samoa. Sa whaanganga e whawhia nga o le 5. Ai uma e nga ua mawhaia. Wa ova ma le 10 pepa whainga ruenga mo ainga. A ainga nga e silia ma le taito o tonu taito o wha. Tu whaatasi. Sa o aile o sau noa nga le sunga lau le mali to silia ma le se lau tangata. Le la o le a manuia mai. Yo la tu no fo mau. Le la whako a koe apaka mai o nga le karikong. Ia ai whainga tae pio tala le ngatai whale. Ua toi ale ia tu lo waa. Ua mangoto le ngafo. Ia, toi tango whai mai mo le tausanga fo. Tausanga nei. Wa mantua ili se i o lua whilua tolu. Ia ai pi e whatoa maua ea result il whai unga whai al tausanga same process le sa whai. Ia koe kamu whai mai eina. Ave ese ia lo le whatua tua. Ave ese ia lo vai mawalalo. Ave ese ia lo manantu mama. Ave ese fo lo manantu fo ili le whapea mai. E a mama. Ioi, ia e a fuai ona punitia wha manuianga. Ai mai se mo oema lo ainga. Ole vaenga ta ua na umana oe. Whaisina tātou wa whaasoa ile nevanga le whiwhi au te lole. A whanau le tātou whaasoa. Whaasoa whalau ai tele. Ia tātou tau mawhai. E ka kouke i o inga mo tātou langolango ina. Whai pisi nisi alu tātou tunu. Po ai lava. Pe whaapea lau whai pisi nisi. Pe whaapea. Pe whaapea. Ia pe whaapea ngai. Pe lau ke le whaapea ngai. O le whai pisi ngisi ya. O le whai pisi ngisi. Ka koe o pongi. Iyo. Whapea nā fo i o fo i mei tūlanga. Ia e pe ona te whai atu. I me fo i o tūlanga o le whainga o le angandu uman wha Samoa. E whai tate whai tuala ta wha soa i nei mea whapea. E ke wha longo loa i lea tangata fo i le lai alu lai a o ngā mai a pai. Lai wha a. Lai tau mawhai e sa ili mai sona whina ngalo ma se manantu. Ai vai rola i ei. Oinga ki aunga. I e tau atu loa. Wha mai sele. Ai lo ngā o ngā o whiangi. E mua e mawhau ngi o ngā whailonga. Ai vai tātou iei. E te mua e mawhau. E ngi o ngā whailonga e sa ue e whailanga ngā ruenga. Ai misia ta tia ia whaalo ia mga ruenga e mo mia iau whailonga. A ole. A o tātou la vai e fo i. Mai sore tātou. A ngā nu umali wha Samoa. Ma tūlanga wha pena. E kile a fo inga e whisili e. E ngi o ngā whailonga o whianga iei. Ai e halu esu e kala anga o kula koa. Male au pupu koa o Samoa. I aso anga mua. E au ngā piu se siungi vesike ke mauai. E le ai ma se iungi vesike la vai ke mauai. Le mako kui inga e sofa ya asiata ma ngā olo. Le sa alu le whaatawhianga malawaki ma moe. Manamu lau ulu malatou uma malei a tau alatou uma ia na o i le maua pule ono i sa la whaida mau mua. Whai kaura kala anga o le mako o koi ingaranga. Ma eu le kofa ma le ukanga. Eyo. Ai au ngā piu mangi ungi vesike o iai. E leise papai ngala o iai. Le ai ma se a onga whaafaya onga o iai. Le ai mangi ungi vesike i Oxford ma whea. Nei ma se mea. Nga o longa fue singa, o longa fue lafo, ma longa fue ka, ma le fue afa. Pauanga. Ai ngofo ma le ngafa o Samoa. Amai ka koe. Kamaranga le pasi mai. Kuskusinga la nga ko inga nga. Le kuskusi mai ma o mai a ma kongi. Ia. E ke le maua lai o papai ngarangala. E ke le maua i fea. Ai ke maua mea singa rongo umaro ai nga. E ke maua i lo ai nga.
O le mea lana ese ai e le mawhai ai o nga e sau ma e puru ma fuainga ma e fua o inga ma e whapea mai. E langa e le ia o ngai o le, no, o te le ngā vale. O te le ngā vale le ngai, ke ala kufo o ke ala kulai maka ke le o ka kula ngā vai. Ai o le winga o le tala ma le ano fale o le whaasoa. Aua e te manantu mama i si tangata. Ke maka mama. E wai langa lai o fisili la te fisili lo ta mafufau. Fisili la. E ilisi sau noa ngai whapelo na whainga. O le kele o kausanga o kangaka. O le tele fo ina o mea na te iloa. Lalo winga o le tala. O le kele o kausanga o tangata. O le tele fo ina o mea na te iloa. O fea tonu lava le vaipanoa o le soifuanga e whaakakau i le kala lea ma le whaatō whala inga lea. A e whai mai e whakakau le anga nguu. A e whai mai whakakau le nguu. O na oversidi lea. Ai se ala iai isi ko i ingai. E o ai se la unga e o se whawhika i le iro whai. E o, lai tula u te leo whapeu te nganga. A o le tau te tau mawhai e ilo le upu lea. O le tele o tausanga. O le tele fo ina o me te iloa. E le whaapea o fiko i kongu i le nglaunga ma le anga nuu ma le ango whale o le anga nuu le ngā whamkaranga le a lai sa o whametalanga. A o whametalanga le o lai fiko i kongu a i a unga o le soifuanga i lau sa valinga i aso whaiso. I sao. Ke lea ku me ilo e kangaka ua kele kausanga ola. Le ngai kele meang kukupu a kako kalangoi meang kukupu le ongo iwa e le malamalama iei e nga soifua le fiku se furu. A e karangoi mengo kupu le fiku se furu e le malamalama ie nga soifua le varu se furu. A karangoi meo le varu se furu e le malamalama ie nga soifua le iwa se furu. O le winga le nā. O nā turua ma sa valinga o le soifuanga. A o le anga nuu ma le loto i fale o le anga nuu ano fale ma tūlanga whapena. Le ai e ke whai ai lausa i linga le mera ngā. E le whapela a mea usinga a kolo lau. Na e loa umaila ia lea o le au wivi matulanga umol fa Samoa. Le ai. Le anga o le vai atula tatala. Ia e ai kangaka o kei loa ya. We i o kau a inga o anko so antis ka ilo le fefe ile i kupe kusa ma le fefe kurunga fesfafkai. Ia. E o a fo i koe kiki o i wharupenga o le lato wahanu umato nu umato ainga. Ele iloa. Ele inga le si ele iloa ele fi iloa. Ele sa o ai la le talalna. Ai o le sa onga i o le nantala. O lou soifuanga ma lau sa valinga ia so faiso. Vere kau. E mana ia la i taua ia tia o le ano fale i o le tātou whaasoa. Aua ne i e maua ia o e le mele o le mga kumama. Avese. Avese ia o e le mele o le mga kumama e maua i fo. E umai fo lua wherua koru. Nga o le amo o le polonga ma le amo o le tele o mea i te mawhatia. Ia ona o mai ale o isi o iluma ma maua ma abo manuia o le entua le soifonga ni. Ia a le ka ke ngofo mo ka whai va a ile ngei mea kuai o lo ta whai. O isi foi tangata. E o le bride ala inga ki o linga lo lantou nau tai. Whaega o kala le. O isi ka ngaka. E matutua e mo musu ke le wha e loa lai a onga po lai ioe. O lai utu vai mai se kangaka ele ikiki. E musu kele langa whape e ulai. Aura kangaka nga e ulai a o le tangata mua le nana le ilo se mea. Wande i whaalawe whauina i fua lau focus. Io e langa iei mea o le soifuanga sa e pisi iei Samoa, sa e pisi iei ngei. Sa hele iei aso taime te nau e a o le wha Samoa o le anga nuu manei mea whapene. O nga sa e pisi la vea o le poto sa la lau. Manga ia. Wala ngai le nga o se anga ngu e ke mawai kausi ngolo a inga ke kausi ro a inga yo to mai mo wanga va ai me se fu nga lu nga fa me ro fa le tu fa manu ai ai alo winga la untala e ko va ai lo ha wo ngai fa pe o le we ko kausa o ti tawa o nga o tanga taila ikikia o te matua mo ke ero fa sit ko ri o e ri so le lo makua e ko ya lu ko o le tanga tana fa tia o e matua tu fo ile le lo se mea io na tausa e pengale e fa benale so fuanga le ai o te tauna tato me i ese Samoa e lo tali tonu wa ka kaunga ka ko me i ese male me o le so fuanga manatu mo lalo
wa kaunga ko me ilunga fai uilo le tatu fa soa ma nei o le matala tala noanga ma le sunga ya sua po le fionga turu ma navi sua misiru ki sua kama papse ya ata lofa fa toa toa ile fionga turu ma navi por sunga ma pu na fanua ya ma le tua ya le di pese longo longo leva na mafa so wan kile ma ko va ti le ma to va ile stone ya na va ve tu ton o ki kia luai tu la o ma tu fa so ma le sunga le li pese ya to ma na ve misi so so fa le tua o to fo ma la fa nga malanga na malanga tu samo le te le me ta u ile ma fa so me sia fo tu la na o to fa ma dan tu ya la na pese le na fa le me vo ile le ana peita to o le malo le o saina e kaupa u ako ai koe apo mai lunga. Ai, o le malo pipo. Nga o nga palasi a ilano, ai maua e lau o mamai a wailo wai pa ufa mai. Ea, o ia make ai. Langa ngā ufa ia, ko are mimika. Iyo, ai taro vātu le sugar mapo, ia, a le li pese longo longo a, pese tau ta ua. Ai ronga i sisi waso ngi anga whakunga i le tele male ano no i pe yo fatunga le sunga ya toru manave misiru kisua ya male faritua fa malo atu mafai wile tanto wa fa soa sen fa pitua ulo fa ngai se uso ya jack iyo male tanto jack freight le luma tua i maruka ese fo ile tamale tu low lava ese fo ile uso le anga malu le anga tamali ya mese fo la unanga asia le jack freight e tatou pusa na wa foi pusa te e mo sau fa molia sa te pusa la foi samo ia isi tau fa malia loto kamala ye le ngi for folanga foi ia e tau sa o tua ia te oi le vaenga fa ma venga ia me se foi tu la ngoni tau me fai ona nga fatia e oi malo wainga fa mo le tua te mo le ia aso proclame o le aso teo ia mar fa so longo le fai un proclame ia ole alo lo pu yeri lo to pa yemo to malu ona e isi o to ngia tu langa tau ina inisi fu nga me sio i le tato polyfest e ia vala ulia fo i tu langa i le fa mo le polyfest na onga le fa to no ula so tau se pa ia le so to na ai le to mo faila va tu atu ni tato tala to lu ngol tato proclame male unanga ai mo le fiafi asiata fa le malu alofa tele mo oi share tato proclame soifua mai manuia. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. We will see you again. God bless.